Mutazamania wa Mutongoi TV watindata umuthi ni kiwanthani cha muvila wa Mau nakomana na mrembo wina kinengo cha kuthauka muvila wa Mau twithia twina kendini wa kilungu cha inengo umuthi atwelesi wu muvila ni chau atwelesi ulua kinengo kicha kuthauka muvila wa Mau na muno mirembo la twithia atwisia muvila na twithia atwisi umuthi twithia twina mrembo lo kwithia itwelesia mafans Manchester United nitwa Salsha Biti Wambua nina ukethia na uthocha sasa poa umuseo ni sawa nye ni sawa pio pio ambo kethia museizi wa Mutongoi TV utumia kamera ya ambao tutabia wewe wata umite ba ukamba wiba nikanaitwambie kwa masito nitawa Kasioka wa an kuma ukamba no akitui andu beta wa Kabati Musengo pau niko ni siaito ukaewo bau ngayewo bau kasome opo na nengi ndiye bakitui tibonika laba town we practice kinengo ngo practice kinengo ulo kwanza nsinu nunona kunita kadi hapa hivi chwa nenza wani referee witu witwa Mutia etho na kinyozi ba ulo town njini ndo mukethia muno ngumukethia asante na ndio sino mweni witu nthini wa kilungu cha idengo mthanyano wa munthi ni mrembo yani mwana twina kinengo na kina mrembo cha kuthauka muvila wa Mau etha wina kinengo wi bau ndwaisa kwambia utumia kinengo cha kungisi wetele chao kwa tena ni tukwisa Mutongoi TV ni bayambeni wa Facebook wali kambeni wa YouTube ni Mutongoi TV Stock FM na kwa wingwati mitandao ni yo the TikTok Instagram Facebook na YouTube Salsha Biti wamania ndo wina kinengo cha kuthauka Mau na tikindu kila mundu ithi aesi nye nambe hiyo thoka ni kana kanini muno ni class cha kana no nambe hiyo thoka ba primary na thauka muno na thi mpaka county level ila lazio kie sukulu iwe ndi teacher wanye wambeye ni kie biti na ne banga mana kana nina talent ya muvila na naende yana kuthauka muno mpaka no kana thika class cha nana class ya nana naendie mpaka na thika regionals wewe ngothoka muvila wa Mau na kwata certificate cia muvila mbingi nina round 8 cia primary na thipa ya high school bado ndiaekana na muvila nina thaukie muvila o muno ngoza waonetha school itu twina kwata mwana ucio wothi mpaka counties ngoza ni school ila sitono thita chondoni mayongea mune document cia school yo atwithi twithauka namo ila nyina mini form 4 yo no kiba town ba Kitui nguthukuma ngo uo makanethia babe na Kitui stadium na njoi nipo ta ku train ba stadium yani wetha zoezi ni tukawi yo sasia saa 10 twe train twaina kwita auto team tula twe ba auto in friendlies na wetha ni tu perform muno mbewo nye nekala ni sizu nethia kwa kweli muvila no ni uthauke ni yumiti na ni uthauka au no thauka tukonenga mwana tukalika wake wanzadi no chengana na tumwana twa twivae kiwanzadi tuona doni twisi pau twithia twikia muno thank you beki ndukimone iwe waweta wiasia kana vila wambie kuthauka kwimo wi munini na kaingi na sisi asi na alimu no nasi kana mena kianda methi ama kwatilile cha ila muona mundu ena kinengo makamu support kana makamunengo taula wailite ni kana kwithia hata kwana na kinengo kiu support system yaku kana andu ala eka UED teacher andu ala waina mboba kupi andu asoma na mo alimu maku na si ni mona wina kinengo kicha kuthauka muvila eka ed teacher yuta musi asi ni methia mene muno isiri negala na susu wanye susu ni wethia esi kana kai kathauka muvila lakini watata umbata huo mundu ni twaenda abandu kuthauka nguka nina itaumbingi ni thelangi enzi lakini la wezio mana kwa kweli kini kinengo ni waikie kumbata kuthauka ambia ni thauke na ngwikia viti aende asi na alimu ala tukomana na andu mene inengo baya mesieni maskuluni kindu chambe ithi ba Mutongoi TV twikakwata mbau inengo na tukinenga mwanya wa kusionanya na kuingale kwesu lukatokinia kinengo nthi uya waku nikuo tukwata mbau inengo sio ho nthi nundu kinengo no chikali mundu maisha ti lazima ona mundu aika school wina kinengo no uthiuke kala maisha alo kwenda uitumia kinengo chaku ini Mutongoi TV ngwatania mukamba kilungu cha inengo twina mrembo ni muthauki wa muvila wa Mau kinengo
special kani kitu na indi aya Paulo bikito yu na bala waambie kuthauka nini sibe procedure ya maybe hata substitutes nikana ila katwele si kiwanza kithi akili hata kiitimu kiwanza tunenga namba yaku nye ngwambia ni mwe nithauka namba kenda kiwanza timu mwe ithi ya nandu 11 na timu ile inge opponent magwithi 11 kwa kubi kiwanza chonzi kithi ya nandu 22 gwithi ya namba imwe ntiwe goalkeeper nengi tuwa si ya imayu defense ithi ya 2 3 4 na 5 mid ithi ya 6 8 na 10 whether wingers 7 and 11 na striker ithi ya namba kenda kumbe tukana striker right yitwe na striker uya wa striker nimo ndini wake wanza wa striker ni kuvinga mbao baya ni wavinga paune bone vinga haya twiba ukiwanza ni yu ka tunenge mioyo ya kiwanza yila withi ayu nwizibe sengiti wa boy goal alafu kiwe kawe kalewa kana kiwe kauke offside na sindu cia mthembo suka tunenge terminology sili tumeawa muno kiwanza na witwele semana masio kwa mirembo ibaya itonda kwithia isenga sasa udema kona ena kinengo cha kukuna muvila hata ni wese isiendu yes yu twi kiwanza ni bethi yabe na miao wizikila bandu bethi yabe na miao yabo kiwanza ni bethi yabe na miao kindu jambe muvila alito ukuna kila bandu bonze teka moko yes muvila ukuna na moko siitawa antibo na ni upenote wako kukuna na moko ndu jake liru kiwanzani lo wa mundu ni wauma off with ya you twazi pala opponent monga mite mwisi wabo towards goal yo wa mabitu kwa wimbewo isieta wa off ingi ni mwiya ungi ni we timu muvila wendeye no captain peke yake walitonena na referee tio muthauki wonde ulo ibuki wanzani keka ni kukulie tutabie mundu anenga yellow card yekata na anenga red card yekata yellow card unenga wa thaukia opponent nai twazita umuthela umukina no yathendu ndi makusudi agona ni na kuthela ni bahati mbaya tia inenda kukomesia uona atha wa muthela ite makusudi isu no card ithia ni makusudi kanete makusudi lakini red card wanzela na makusudi walitoneo red card you referee amana hata kaneno uno makosa ni ma red card nano ni ma yellow card referee usemela masomete uyosu yuethia enenesa uwa react intentionally withia ni wezi wa muthelo yendo muthela kana wa muthelo ithela muvila keka ngukulie kulie ingeta mundu muka ukuna muvila wa mao tia ikuyaka akanima kuna lakini muno na especially ukamba andu ala tisia isi ya muvila kana andu ala masia isi ya muvila muno mona aume ni mumathauka ya muvila andu ala meba kubina ku amama u andu mamusi andu ala otindana nusina mo makosa hata tawina kinengo chako kuna muvila wa mao nyuta nina kinengo cha kuna muvila wa mao muno ndandina nazia mona la tuthauka namo uko kwithia ndithi onzetu yani twina kinengo kimwe tutinda wandu mwe thezwezi tuko bandu bamwe ukwithia monze twikite yatu nimwe mwikite yatu we thank you sana naindi wenda musia isi wa Matongo TV twibaki wanzani cha muvila wa mao twina mrembo na kinengo na chone cha kuthauka muvila wa mao nwe twende okwatiania nake muthenyano wa munthi twasabali yake ambie munini no amanie kana na kinengo cha kuthauka muvila wa mao wene wisi kinengo chaku isu ni kulela wili takwikulia na inde wa mana kumana wina kinengo kana wa mino mana kinengo kila wina cho yambi ukitumia kwanza ila sia ilite nekala wewe yukilie na andu ala meba kubi naku aya tumite buno twasie muvila uno wa mao kuthauka kinengo cha kuthauka muvila wa mao mundu apika hapa nikanambe kukwata kilovia kanambe kuibwa ndini wa nisibe andu matese kana muvila ondu iba especially you kana no kamba you andu ala mona muvila no iba maybe international andu wa Manchester United na timu taisu lakini you ta level ino we mundu akwata mbesa ata kuma kinengo kicha kuthauka muvila wa mao yu kinengo mundu ena kinengo cha muvila wa mao no kwate mbesa twazita withaukia timu inene ta Viga Starlets Mumias timu isunene yuthi twi batu thauku ni besa gukaila film ya kusisi athauki mendene kuthauka no kilo thauko ba kuona ta ngui mundu akwose ava
akuya tuthi ayo kwenye timu fulani lovi ako kathaukia ba kila kindu chonze we catered for no gwithia mbeza bala ukoma anuko neo mbeza msio hamu wa uthoka na timu iba indauka na Savana tuyanda NGO na mbona Savana ni yani nikitene sana indi ni wa weta NGO no kunda bina okumwathiki ata ibe Savana no timu twa mifomi over town twa sponsored na Madam Grace kwake no bakatie thoka ucio tha sponsor itu na kia thukumana na NGO yu ni wa to introduce ye ku wetha no kutwita ukutunengania ma tournament no kuka wa mwene akumbania o chathi iki kia bata ba stadium big up Grace no mukethia ngumukethia erumbanisia chathi iki kia ba stadium kila kithia about women and girls yuwe kila bichu agisovisie yani gwithi andu mono ta ngui lakini Madam Grace watumisie bandu noyu ona atu ya eto twa ilovi alito tumye ba atu twa ilovi wila atu twa na atu tunga that's a very good thing maybe no kulibu no wasia we timu yenu ungu wa NGO serikali ya kaunti ya Kitui kwa jumla kana serikali ila nene asio mbe maybe ni mukwate tota ithio umwe kuma kwi serikali ne ethia mwikwatete kana ethia ni mukwatete nicho kiloto na kuongela ukenda muno serikali mutethie nacho ithi tatu ya thauki ngaina kuravya serikali myo ya twitona kwa ni tunengete support muno lakini kila ndo maravya ni matu maende na kututwete mbesa kila apu nikitu withie etha ni ma uniform ni matu ya etha ni mivile matu ya na bado kwithia no matu twae bandu ta Kilifi bandu ta Mombasa ata thio friendly na tukoka nundu sana thi bata kaunti silengi wewe akwe na governors cup lakini wake tu yethe hapo muno la wiki anga tournament bani eno kuambua wake hiyo ola ni senator wa county ya Kitui thank you otwe vuka terminology silito mekanthi ni wa muvila wa mao pekindo ni we was friendly na ve anu mo sisi be ka ku 20 ka friendly la bezi ka friendly kethe yake badi cho no friendly man sha cho friendly man sha yani friendly no nyanya ukwithia wena team na kwa nina team na ngukulya nete team ya kula kwe team yaku tuvauke oba mbate kindu tukuivwa to no nana tutwithia twende no create mwende na kwa ile twase tumete mazoezi yuzi thia ata nzoezi na indi kwa timu yenu inyonde mwe tweletu ithio ndetu tweletu twakukamba ukamba wewe kumbe si kitu kidogo ende mwendo mwaziaisi wa Mutongoi TV twende no kwatiania na Kasioka Ann ni mrembo wina kinengo cha kuthauka muvila wa mao na ni strikers yana alama vinga namba kenda mwongo ende hekatombo kwa sothio munini na twamina Kusioka twithia twikwatiania nake ende na kutrabi ulwa kinengo kichake cha kuthauka muvila wa mao na kwa munthi no kuthauka muvila wa mao na ende tambite kumina sijui tufanyie tupeka ndio na amke kuka metuke Siaisi wa Mutongoi TV then ndo abingwa TV ya kuniki wanzani cha muvila wa mao tuma break twamba thauka na indi ndo asiokethia nina mweni ena kinengo cha kuthauka muvila wa mao ningwithia ndi munenga mwanyake tha nyingi then ndo abingwa aindi twende okwatiania mbinu wa kilungu cha inengo wa katano wa umundi nitawasalisha beti wa mbua na nina ukethia na uthocha karibu sana kethia musiaisia ulota na kwithia abingwa yewe Kasioka TV ni Mutongoi TV okethia ni kana itwende usiaisia wa TV na ukethia muthnyani wa umundi kwa masiro na itinda Kasioka Kasioka ni wa Ann ndio wake wanzani cha muvila wa mao kia Kitui Stadium thank you sana right tuambie papa twili tukwithia na kinengo cha muvila wa mao kaingi na nithie nawe tabaumbe ni muno tusoete
wanaume kana aume nimo mathauka muvila wa mau na kwa mundu mukandi sito na kwithia mazoezi ala aume meka na ala akameka ibindani ila muku prepare kuthauka ni the same. Mazoezi ala twika no twasi no ndumwe mo ndo thani kukila cons akana tukila aume no makila ela no kusemba tusemba ndumwe. Aya na indi ni kana mundu ethe fit yukuthauka muvila wa mau aili ruka mazoezi kianata. Zoezi twithia limited wali to make and daily myo okwenda nota kwenda nyana ne tone muvila ma by the way wila ma una utone ukeka zoezi kwanza wali to ni woketha wana takwa wana takwa ningo kaweza mbundi sio thauka muvila ma ni support ya team ya Manchester United by the way support ya iva yine ya timu ya Manchester City City na Man U lakini timu ni moja Manchester hapo tu Manchester. Alright tumevutulike ndini wa dream yaku ta mundu thauka muvila ono wa mau na mundu we based tasi bakitwi ndoto yaku ila ukuigwa wianisi kubikio ineba na yelo tambita kuyanisia neba twambie nela wanisi kwao yu nyeguma nambia thauka muvila ninethia nguo tasuomwe ngethia nguthauka kilabu kitona kwithia kisiki tabakitwi mundu yu akule bakitwi savana bai mundu utamisi na ndoto ile ndambite kwani nyenda kukila suomu ngethia nguthaukia timu inene cia Kenya. Lakini ndoto yaku ya mbeni ya kwithia withauka na kilabu kila kisikia ona kwani sisi savana by the way NDSA go big up to yourself. Na dream ile ngi yaku ya seni withaukia kilabu kiani maybe no twambie na nzia ila wosie kana matambia la wosie ne kana withie ndinu ya kilabu kicha sabana nisiba ni kana ilo thona kwasie mundu ngi nake okwambia we baya wina kinengo cha kuthauka muvila wa mau na nde siba lo kwambia ni nzia sibila we atie ne kana ubikaba lo bikito yu nye nzila na ateye ne no ka ba kitui ne wa savana zivo na kwa manona kele tukange to Naomi mwana wa sana ambia we athaukia savana na niwe captain wa savana na mwana akwa nenda undwa uba kwitwa savana ngamione na ngwambio methaukia no ambetie pau pe project officer witwa Esther Musili the part of us nela ambetie hu nitwaombanie na nirinjisa kilabu nikiu na nethia umwe kati wo omukethia mwana twamina kilungu kicha inengo na indi tumabunenda kukulia kithio munthi nduthauka muvila wa mau nundu nivyo wasia wo musomu ntiai ni mundu wikite watikite kinengo kichoka kwithia ukikata kithia nduthauka muvila wa mau muvila wa mau ni uthauka wo na bado no ni asuli yako manza mbesa futi patrokete nivo kule kile nduthauka ayu withia ukikata kana nicho kingi wika ibindela ote kuthauka kana ilote kutumia kinengo kichaku ibindela ndethia mvilani ithia ni mwandike ndukani oba town okumanza mbesa nengi thank you sana kwa wewe mumambi wina kinengo mbesa ndizi sikitako kuitika tulike baka wandani pe andu na referee na no kuliunu kwithia kiu na chono kinengo wo ya wa referee ke wandani mo referee we wake withia ni ku control game hiyo wizo gethia bate na referee ke wanzani mubilo uzi withaukika mundu wa ngina na no kina ni twambia kukita lakini referee yabo no kiongo ne newe chao ela card yo referee ni ku control game yende ke wanzani aya pe mia otwithie twasise na baumbe na nenda kukulia nundu wa mwe owi akawika alewa ila game yuka ukaiwa goli imeingia lakini ukiwa kawika alewa kana kwa osindu isu mutumia nicho kila kitona kwasi kana goli isu kana muvilo la wabingwa timu etikile no binge na eka sio keka lewa kitumi nondo twasi yu nyene muthauki namba kenda nyene nikomana hapa u ngakilia ngondo obinga mubilosu kipa ukwata nanga musemya sa panji yani ku akwata wasioka nanga kunengi wali kanzini no kethe na kina kipa kanena indafia na kipa isi ila yaolewa isi ikakulewa ku we kona bwithi ya we very kindo keze kuindafia na kipa aya twase ni no kan na kwikise muvila yu na kwikise muvila osunu woka wakwata na kaivaluka bahati mbaya na kailika
komwe kipa kwata kana na kwata ndia kwikisia wa kwata na wa kwata wa bonoka ka bonoka ingi walika kaina thina speed wa kwata kila mundu olwa na keba ukesio kakaivingilita kaikila isu ni goal ai isu ni goal na kokala ka kuivinga bahati mbaya isu ti on goal pia tukakwa on goal sai thank you sana nena na mundu ibaya wa muika yulua inengo sionthe kwa jumla akicha kuthoka mvila wa mao na ilingi sionthe mundu wese kinengo chake nda kitumia mundu tanambo mana kinengo chake kwa jumla amuiko tonomeata yulua inengo amuika nitonomea ethia wiva una ni wisi kinengo chaku ndukagikomee kitandithia nundu ndu isi ngai abangi tata yulua kinengo chaku nundu we wazuma itu nisi ngani kutandithia kinengo chaku tukarato kikomea thank you sana na endi mrembo no yetu yakana ethia wiva ya ndu isi kinengo chaku kana nukisi na ndukitubia undu lava ilite osa kinengo chu kana osa ibuso wambie kutumia kinengo chaku sesi maitu ni siani twikila mundu na kinengo ichake tandithia kinengo yeni mutongo TV ngwatania mukamba twiva kiwanzani cha Kitui Stadium na mweni witu ni muthauki wa muvila wa mao kana twasia ene kinengo cha kuthauka muvila wa mao anwetende no kwatiania na kinthi no kilungu cha inengo muthenyani wa umunthi na indi pe kitu kingwenda kukudia yulu wa generally inengo ila sio onda tukomanita sio bakila kinengo kithiana ka problem kana o ala mundu tana kwasia muvila wa mao nyendi kwenda kuthoka nundu wa kwithia veile nona utona kwa sini challenges sibela si katika yukinengo kicha kuthoka muvila wa mao kwa kana kwa ome na indi kwa kana pia windavya kuthina katika kinengo kicha muvila wa mao choki mathina ndikwase mathivo nundu no mukili mwithoka baki wanzani kwa balukia wa bomia wa bomia injury wa kwata injury na mundu nukwata injury ukethia muvila wi baki wanzani no tubithi nukwenda uthauka lakini ndubathaukicha nundu wa lo kwiwa na tena utemumisia uthaukicha muvila wa mao nundu niboka ukwithia nye ni namba kende ni enda bandu ngakitia namba kenda ngi mezi muvila kunzinda kuna ngalea kwithia na umesio no nazi nundu ndinekwa gikosini tikambelo thauka muvila muvila uthaguo wi mathina nundu no saa usuka konjuketha mwongozu tita waku lakini ukwe umesio tu no kwikia viti pe age limit ila maybe mundu withi anenge tundu nona andu ma kusemba ndola mena kinengo cha kusemba wiwa pe age ila masemba ana mabi kokiwa mundu no retire no mubila withi aona wili ube age to no bikokewa wiko retire yu mubila withi ona age ta yu ilavu inene withi ana age na pia kuoni wizagu wa tournament yoka ya under 20 kwa ina miaka 21 uthauka na below you 21 and below 21 and below you without una 21 and above tournament isinto mithauka lakini ukwenda mithauka thank you sana na indi kulia lengi ngwenda kukulia nda kukulia muniona na nine nundu wa timu ila ninayo ba nina kevu na Sam na kengi ukila siaona muvile leo ende baki wanza dukiwe sasa huyu anafanya nini pige hivi hivi nikitoka ukamu vile kuanza na mundu ali kabuke wanza aya ukaona huo ndo yaanza chochote vile anaweza lakini ali kwa ile zero muvila we vanza witha we laisi yo gwithi yani munuko uthaukite muvila muno pio muthana nubungia munuka lakini wali kabunzi ni mondo metha tofauti sana ondo thia wiki wanza ni weweka mwithi amwe andu miongo ili neli nyonde musema ndi muvila wiva umwe na kila mundu no kwenda ubike na kila mundu no kwenda kubike se kugathia kana kuthauka muvila na munuka no ndu mona kusunga William ndiona wina masai lakini wongama paiwia zero thank you aya tinene yulu wa kuyumbanisia muvila kabinda tasi hu ni mwina match umunthi expectations sila kana sindula mwikani kana ununge mukathauke sithi asili ata ni jambe wina game chokoni twazi twi umunthi na game team match okay one ndwaile to load tasuo ko load nita kusuka cons uko kira loading ukila cons ku exercise muno ndwaile to load muno ndwa yu alite kwithio gwiko to map kidogo ndo chokoni na game uwezo kwa ndweke ndio fatigue
Thank you sana mazama itu mangi yothela na indi ningwenda oso mwanyo umwe ukethie timu yaku kana ukethie ondolo kuiwe maybe mundu tonda kwithia eva yogo ye nisalimie kwa TV wewe makethie nye nambia mundu ambe ukethia ambo ukethia Madam Grace mwene timu ya Savannah Starlets kana ta Savannah FC ungini kethia coaches witu coaches Kelly and Januaris angini kethia staffs maitu Faith Marion and Ann alame kala ko bisino witu Savannah angini tha nikethia ma players makwa ambitu ni Ann Naomi tawe captain Ann Sharon ta goalkeeper nikethia Lucy isioke nikethia Virginia nikethia Florence Chondo nikethia Florence yeka nikethia onthe ala masima thaukia Savannah ngumea mwewe bena bandu bena tournament bandu tutavi ithira Savannah tukoka muko ready ready nenga na details cia club owitumia kamera isu mundu twana kwithia evu kwenda mu support na uniform mundu kwenda umwitia game mundu kwenda umwitia ka friendly mundu kwenda kuma yani kumusupport nini wewe na ithano serikali maybe mutona kwatikana ba kana namba yaku ya simu tunenge namba ya simu ethia wina namba ya coach wenu kana ola ungamie timu na ethia mwina movisi tutavia ithi twina ovisi witu ba ethio wa kwa governor wako visi ni wa governor Malombe witu twithio wa Savannah na twina coaches ethio obubisine na officials yangi me obubisine bado twina project officer betawa Esther Musili oni munenge namba yake usukethia no mukone asimu bado ngumunenge yakwa mwenda tuke bandu friendly utu ya tuke tukoka. I like your confidence. Aya nenga na namba cia coach na indi witu nenga namba ciaku namba ya coaches tita ni Miss Ofed lakini nenga cia project officer wa mukone akanenga coaches bado wangu ne coaches tutindo nake baitha banzoezi we majioni kila muthenya ukanena nake mimi mutaye bala tukwenda kuka na twivika nengane namba ya project officer ni 07 94 50 70 10 sio kelela namba ya project officer ni 07 94 50 7010 no yaku ya simu mundu kwenda umumente mundu kwenda join timu ila withia mundu ina kinengo na nuku manthondu tono mutethia nengane namba yaku ya simu nayo namba yakwa ya simu ni 0791642701 siakelela namba yakwa ya simu ni 0791642701 Thank you sana na indi masabito ni mathela ni muveo muno nundu akuka tutapatana tena ngweza kuka tuchengane by the way na indi mwando musesi wa Mutongo TV twavinga interview tu ya muthenyani wo munthi na kinengo cha kuthauka muvila wa mau na mundu kasioka wa Ann twethiwa nake ta mwini witu wa kinengo twatinga likosia Mutongo TV via Facebook ni Mutongo TV na indi interview no mikwata nthini wa YouTube itu na ni Mutongo TV Stock FM nitwasalisha beti wa mbua tuko manenge wa katano twikondo tweka ubunthi